U jednoj kući, gdje se ljubav mjerila kroz poslušnost, jedno dijete je naučilo da je najvažnije biti dobro. Svaki dan je slušalo: budi mirno, ne traži previše, ne smetaj. Roditelji su bili zauzeti, jedan stalno na poslu, drugi umoran od svakodnevnih briga. Starije dijete je uvijek tražilo više, a ono mlađe je naučilo da je lakše davati nego tražiti. Kad bi poželjelo nešto za sebe, dočekala bi ga tišina ili pogled koji govori: zar ti nije dovoljno što imaš? Tako je počelo davati igračke, vrijeme, pažnju, osmijeh. U školi je pomagalo svima, kod kuće je uvijek bilo ono koje ne pravi probleme. Jednog dana, nakon napornog dana u školi, dijete je došlo kući s nadom da će ga neko pitati kako je. Majka je žurila s ručkom, otac je gledao u ekran, brat ili sestra su se svađali oko sitnica. Dijete je pokušalo reći: danas mi je bilo teško. Odgovor je bio: svi imamo težak dan, idi pomozi oko stola. Tada je prvi put osjetilo da je nevidljivo. Tada je prvi put shvatilo da, koliko god daje, nikad nije dovoljno. Godine su prolazile. Dijete je postalo mlada osoba koja je uvijek tu za druge, ali nikad ne traži za sebe. Prijatelji su se navikli da je ono koje sluša, ono koje pomaže, ono koje nikad ne traži ništa. U ljubavi je davalo sve, ali je često ostajalo praznih ruku. Na poslu je radilo više od drugih, ali pohvala je uvijek išla nekome ko je glasniji. Svaki put kad bi pokušalo reći meni treba, osjećalo bi krivicu, kao da je sebično. Jednog dana, sjedeći samo na klupi u parku, osjećaj praznine je postao pretežak. Pored njega je sjela starija osoba, nepoznata, ali s toplim pogledom. Nije pitala ništa, samo je sjedila u tišini. Nakon nekog vremena, tišina je postala glasnija od svih riječi koje je ikad čulo. Ta osoba je izgovorila samo jedno: znaš, kad stalno daješ, ljudi se naviknu. Počnu vjerovati da ti ne treba ništa, a ti, kad ostaneš prazan, niko ne primijeti. To je bio trenutak buđenja. Prvi put se rodio bijes, tuga, ali i želja da nešto promijeni. Te večeri atmosfera kod kuće je bila ista. Žurba, nervoza, tišina. Ali ovaj put dijete, sada već mlada osoba, skupilo je hrabrost i reklo: danas mi treba zagrljaj. Danas mi treba da me neko pita kako sam. Nastala je tišina. Roditelji su zastali, brat ili sestra su spustili pogled. Niko nije znao šta da kaže, ali prvi put su svi shvatili da su i oni prazni, da su svi navikli samo na davanje bez traženja. Od tog dana stvari su se polako mijenjale. Dijete je naučilo da je u redu reći meni treba, da je u redu tražiti, da je u redu biti ranjiv. Porodica je počela učiti da ljubav nije samo budi dobar i daj, već i budi svoj i traži. Prijatelji su počeli slušati, partneri su počeli davati, a ono je prvi put osjetilo da je voljeno, ne zbog onoga što daje, već zbog onoga što jeste. Možda si i ti bio ili jesi to dijete koje je voljelo previše, koje je davalo sve dok nije ostalo prazno. Možda si naučio da je lakše biti nevidljiv nego biti teret. Ali zapamti, ljubav nije samo davati. Ljubav je i primati. Ljubav je i tražiti. Ljubav je i reći i meni treba. Ne čekaj da ostaneš prazan da bi to shvatio. Budi hrabar da tražiš, budi hrabar da primiš, budi hrabar da budeš svoj.